Voin hi Mars ni somni paruk sang ni somni pakhat zir top ni ania. Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong te chibai vek ule. Voin lama po chanchin thleng thar om nuala. News thleng thar tlang pui kanom puang chuak don ani. Chuti rual chuan kan soi thin ang khan. News khriat zung a hardeu to wangin. Nimin lama thil thleng lian tham tu na news site in an puan chua po kanon ta lang tel don ani. Kan thulak na ina talan dan chuan Burma 76 Army Day lom na tura Russia sipaite an soma Voin Mars ni somni parukhian ni pido an thlen to thu hriat ani. Voin Mars ni somni paruk kachin update. Nuai lam in dona Burma sipaite chu an tlom tak zela wangin tukin vartrian jingdar thum khan jet fighter le helicopter te chu kachin ram nam senga antira tuna hian an chanchin engma a hriat theiri lo thu an ta langani. Thakalta a tlangwal pakhat school gate an ka hlumna hmuna US embassy chuan suna pangpar da in zan alan tira reilote a sipaiten an pangpar da chuan lak sak le vek ani. Rangoon a helmet strike nei ania. Sipaiten reilote a an helmet chunga simen an ti khalpo an la vek ani. Ni zandar som pakhat vel khan tamua sipaiten rangkachak dor suam an lo tum chu mipuin an phoka chauthubaro in silai ang kap ta chiam maya mi papakhat an kap hluma hliam an omnual ni an soi mi thapo kongzo te sipain an kap chiam maya mi pahnian thia hliam an omnual bok ani. Mongia chuan kongzo tu te dim lo takin sipaiten an kap fo na in mi pui kongzo tu te an pung tual ni an soya. Tukin khan mongyo than muala hliam na satak tur chungin police ruang charania he thina wang hian rin hlelmi som thum man an ni bok. Kalimio le tahan kongzo po sipaiten motor som JCB pahni le tuipur motor pahni nen khuan fangvela kongzo ten thiam takin an hel zel thawa buaina om lovin kong an zo theita ani. Doi kho bul kho pakhata chuan ni zan Mars ni somni panga khan in pakhat halania tleirol kumsom palimi chu akang lumani an chung ko mi pasari dang te poin na takin hliam an tora heng ti tu te hi hriat chu an lani lo. News talan danin nizan Mars ni somni panga tamua inka na thlenga India le Burma ri tamua na satakin an inka thu news chuan ata langa nizan zon live khan police tele sipaite chuan silain civil mi pakhatan kap hluma midang pasari hliam anom thu an soyani. Tukin zinga mi pakhat chu a hliam tu lovina boral ti thu tamu MP chuan ata lang ani. Voin Mars ni somni paruk tidim update tidim khopui hi khomi puite opna hnuai omani angin sipai le police lamin an silai te hlan turin an ngena ma se a khomi puite chuan silai hlan ai chuan kan in kap jok mayang tiin an changa a in nei tu te phalna tel lova compound le in chunga in lu tani chuan a khono ta ka ron in niang tin an hriat tir let ve ngalani. Town ji ya chuan mi pui pungkhom te chu sipai rual te chuan dimna tel hok lovin an kap ti an soya he chanchin kan buat sei lai hian thi le hliam an om le om lo hriat ani lova. Town ji hi sipaite chet na mun ani thina wangin mi pui pon him lo hle ni an soi. Voin Mars ni somni parukhiam Thisen Luang le nual maya Burma sipai sual tak le police te chu mate khopui khochunga mi pui te nen in tokin poisoi haulo nu naw te chu bullet tam tak mangin an kap chiam maya komin miat baka nu palam pakhat le no pang pani chu an thi thu news chuan an puang ani. Anni ba ka hian mi som chuang in hliam an tur nge a arap thlak tak zet ani. Yangon region township hranga kongzo an man zinga tangin voin chonhuera khan inseng zela tangin mi zathum chuang an chuati a boipui tu ukil ten he na tanga chanchin hriat ania. Voin an chuate hi Yangon khopuya Mars ni saria kongzon man tak te khani in ukil don nila khain chuan soi inseng zela tang hian YBS ba sa phul chuakin anomna township hranga police station a phurin intiam kamna ming an ziatir nuwa an chuan in tang suak zinga mi pakhat chuan VOM a hril. Mars ni somni pali khan Yangon region township hranga kongzo an man zinga tangin mi pa zathum somruk le meichia zani somruk pariat a belkhomin mi zaruk somni pariat te chu inseng zel tang hian an lo chuat to ani. Sipain thu nei na alak February ni khata tanga Mars ni somni pani thleng khan politician zirlai le mi pui kongzo mi sang ni zaruk somriat pani manan ni to a
mi sang ni zathum pani te chu thu boi siam sakan ni thu AAPP chuan ata lang ani GZ Federation Army din fel anita thang thar thalai te chuan an thi thlenga bei turin GZ Federation Army an din ta abikin yangun anasat taka malak mekania CRPH in Federal Army din nuaya an thok ngal bokang Sun State Update San ram indo na chuan zual lama panzela thingtlang mun tin chu indo na muala an siam mekani mi pui nu nauten mun him panin an tlang khop mek zelbok ani SSPP SSL RCSS SSA tangkop chuan na khong le sipo township lama beipuyan thlak meka helai khuwa kho sami puite chuan an khuan tlan san vek to ti hriat ani Mars ni somni pathum khan meiche pani ka hliam an nia an ka hliam meiche pakhat hi nat mau thingtlanga cheng ania an ka hliam adang pakhat hi mi township a cheng ani bok sanrama hian thingtlang kho panga indo na satak achuak mek ti an ta langa tuna hian sipai pani tangkho min beipuyan thlak mek awangin mi pui zathum velin in humhim na tur lampanin an tlan mek ani an tlan khom na mun chu phim khur thua ta lang lo maila Sun State Town ji khopuya po mi pakhat chuan chem tum nen sipai pani sa hlum tumin anun na thap tak mewin heng sipai nun rong te hi alo ma chhon ni nan soya ma se sipai te hian amit le amala ka pin a hliam tur lovin a boral tian soya aruang hi sipai te nan labo nga la engtin tak soi saleang mo ani ba ka hian mi pui zinga mi panga in nun na an chan tian soibok silai munun rong taklaka tanga himna zonga tlanin leilon hnuaya abiruk lain sipai te nan kap hlum hriat tawngin Myanmar rama meiche naupang kumsari mi chu sipai te nan ka hlum hnuah rampum huap silent protest chu Mars ni somni pali nilai ni khan kalpui ania mi pui lampoin he silent protest an zom thain yangun khopui le khopui mun danga po boru ka re thup mai ani silent protest nei zo tu Mars ni somni panga ero nidanga CDM kalpui dan pa nga yangin kachin ram sipai sarkar du lo na kong zo Chhunzawm le ania he kong zo na hian sipai le police te chuan mi pui lam hoin silayan met puak chiam ti hriat ani bok silai puak richur kara chuan mi pui te chu hlawin an tlan dara mun rang ranga in then darin rem reman biru tian soya heti la hian mi pani chu man mo takin leilon hnuai atlan lutin an birua sipai ten mi hring anom tian hriat vele silayan met puak ngala an mi ka te chu motorin an phur ngal ani winshu kumsomli upa po ka hlum ani ole khovel pon na mel hriat ngai lo su na tin reng dena Burma sipai sul tak ten mi puyan ti buai mek la hian mi then khat chuan an Facebook thlengin sipai te an control tir tamaya hlau na hian mi hringa zem to chuan ma ni hlim thla pon min ti phudor thei ani hi ma se Myanmar mi pui teu he hlau na hi in hne theya chuti rual chuan tumna le beile na ro aphu tani tuna huai sen taka in bei na hian ra tha chu ngai yang ti ring chungin tong trai na nen malam pan zelang cheu intan mizo official channel te chu bang lovin kan tong trai zel ani ole khati zong kha tun hunata na Myanmar chanchin thar kanon talam thei te chu ania chanchin thar dang nen kan la ron le thuayang mizo official channel thir tu lenga thatu zong te in zawai chunga kan loma Myanmar tong trai pui reng chungin hun man nuam vek ule